loko bra ba shikara bese Mutsho wa shuzuri wone or fara spior kor shabra star kuma nazo ndi Mutsho ne kawo ngeno bukate shango la shirko dibona shingo rafuwa fetsi ngeno kapenda shango yashu mvradzi kudira belo do badzi chikona rikoda bese ptungo boqabeha namsari shiko gonya kavundu la shene pala la KwaZulu Natal ona rishito wa fudzila mvradzi kudibona na dzishinga tsikopfadala fetsi kuma nazo dina manda bukuma kavundu la Eastern Cape ne pala namsari koda bese kavundu la KwaZulu Natal na ngeno kavundu la Shu la Mpumalanga rishijena na kavundu la Gauteng mvradzi shizikoma nazo dina manda bukuma ngeno kavundu la Gauteng sezwi mvradzi dadzi chikona ono kuma na temperature doba dzibukati Johannesburg 26 degrees rishabasana pala Pretoria temperature doba dzibukati ngoraro ka 28 degrees auna doba lina la khora belwa ne pala rishabasa kavundu la Limpopo zine bakhotibzo zone ndi Mutsho ne khawo na ona phela mvula pulukwane 32 degrees rampezo do chikopisa bukuma rishabasa Petongo mesina ne pala do pisa bukuma nga 35 degrees rishito rishabasana pala Giyani udo chikopisa bukuma nga 36 degrees rishito apa rishabasa kavundu la Mpumalanga zine bakhotibzo zone ndi zori ndi Mutsho no doba bukati emelo 27 degrees rishabasana pala Sekunda mvula zikoma na doba dzine manda zichikona ne pala kavundu la Mpumalanga pezero ko rishabasa Petongo ne pala sikukhuza ono dobo chikopisa usvika ka 35 degrees onenge no kavundu lote la Shu la Mpumalanga chitobona la chikorotora mvura za Shu zichikona ne pala kavundu la KwaZulu Natal na honi zine bakhotibzo zone ndi zo temperature dzipasi Petongo ne pala Pietermaritzburg nga 23 degrees mvura za Shu zichitoba zichikona ne pala Petropambana Ladysmith 27 degrees now doba lizdodinga liya taba pala ni Vryheid pedzi ya ndi Mutsho ne khawo udodiba una mvura Petropambana nawo kavundu la KwaZulu Natal richipira kavundu la Eastern Cape one komana nazori udoroshora kuma Petongo makhanda ne pala na mvura zidoba zichikona nga utoraro temperature komana dzipasi nga 17 degrees East London non temperature komana zidoba dzipasi nga 21 degrees ezimvura zachitoba dzodina manda bukuma richito apo rishabra sa kavundu ne pala la Western Cape zine bakhotibzo zone ndi zori Mutsho kobona richitoba upasi dobo chikoroshora Cape Agulhas 19 degrees Beaufort West ne pala yeshuka ka 23 degrees Clan William one adinga wadudeli nga 29 degrees rishabra sa pala Northern Cape zine bakhotibzo zone Kimberley 27 degrees Uppington 29 degrees auna mvura zineze khorabelwa kavundu la Northern Cape ukubona rashitoba hofora Petropambana nono chikubona ko pisa nga utoraro rishito apo rishabra sa kavundu la First Aid zine bakhotibzo zone ndizonone una phela mvura pana pala pedzi ya temperature komana dzibukati Welcome 27 degrees rishito apo rishabra na ne pala rishikupirira panda kavundu la Northwest mvura zasi kudubona zidzi phela pedzi temperatures komana dzibukati Vryheid 29 degrees rampezo high temperature kudubona dzibukati Petropambana na rishabra na pala Bloemhof 29 degrees ubva kanne mukororo wa matsira ndiri madekwana abudi